This is a study of the doctrines of our Lord Jesus Christ. By the will of the Lord, we are going to start another session on August 8 of the present year. We trust that with the help and mercy of the Lord, you will be joining us in listening to the doctrines of our Lord Jesus Christ that we read from the Holy Scriptures. May the Lord be with us, and God willing, we will be seeing one another in the opening of our mass indoctrination. Good day to you all. If life depended solely on what the earth would provide, dreaming of a high profession is not even worth taking the time. Because it's better to reserve every moment to what we have at the present. We budget whatever money I earn. Of course, I just mustered. Na nuxaxayɔ dzimefũ eye ame bubu aɖeke mate ŋu ase egɔme o la, ame ma ɖekoe wòamia nuku eye ado gbe ɖa. Naneke menye nu si sesẽna mía Mawu la o. Mía Mawu la nuteƒewɔla wònye vavã. Ekpɔ afi sia afi. Me míele ŋku ɖe fukpekpe siwo me tom míele la nu o. Vevietɔ Jalesi nye mexɔse nya si apostol Paulo gblɔ la, be fukpekpe siwo me míato le fifi me la, womate ŋu atsoe sɔ kple ŋutikɔkɔe si woaɖe ɖe go afia le mía ŋuti o. Esia nye míaƒe mɔkpɔkpɔ. Nu sia nu le xexe sia me la, Aƒetɔ lae wɔ wo. Zi geɖe la ezãna amewo ale be wòate ŋu ana nu ame bubuawo ɖeko labe Aƒetɔ la ƒe nyawo ene. Yeta na ame aɖe si si xɔse le ɖe nu si Mawu ate ŋu awɔ la nu la, kuxiwo menye kuxi o, elabe sia yi ɖoɖo le enu, ɖɔɖɔɖo le enu. Yeta meka ɣeyiɣi si wònye o. Aƒetɔ la ƒe lɔlɔ̃ la eyia afi sia afi si mía ayi la. Esia nye ze gbãtɔ si míeto eme be ame aɖe kpe ɖe mía ŋuti ga ɖeke maxɔe. Ne míese nane le mía me la, míete yina anyigba o, elabe ga mele mía si o. Susumata dzi le mía dzɔm be míva afi sia. Mawu dɔ mi ɖo ɖa be miava kpe ɖe mía ŋuti. Mía me tsi vɔ xoxo eye MCGI eye nye eƒuƒoƒe ɖeka ko kpe ɖe mía ŋuti. Subɔsubɔ geɖewo metsɔ ɖeke le eme na mí o. Míekpɔ subɔsubɔ geɖewo le gbeƒã ɖem, gake esia koe míekpɔ be Mawu doe ɖo ɖa vavã. Akpe geɖe na Mawu ɖe kpekpeɖeŋu la ta. Dzi le dzɔ yem, dzidzɔkpɔkpɔ le menye vavã elabe ame siwo le kpekpeɖeŋu wɔm la Mawu viwo nye. Akpe na Mawu vavã. Dzi le dzɔ yem elabena nu sia te míedo agbe ɖa esia yi be míate ŋu akpɔ gome le eƒe dɔmenyowɔwɔwo me hena mía nɔvi amegbetɔwo. Mía ame geɖewo hã hiãtɔwo míenye.
akademia wɔ dɔ ɖeka la míate ŋu awɔ kpekpeɖeŋu. Eya anuma kpemi esime wòxɔ mi o, yeta ele eteƒe be medze míakpe nu le eya ma ŋuti o. Nenema pɛpɛpɛ wòle na mía nɔviawo ne míexɔ mía nɔewo la, nu katã nu na akpe mi ne mía ame geɖewo míenye hiãtɔwo.
Umatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po. Mau pa nutifafanan no anyo klemya kata no view. Mesio kata klo program siado. Kekapa apa kaki mielo. Nye kpemi tohida. Bemia wagba dododa. Yada na mau. Hafimia adze mau pa nyao sosron koma. Le MCGI Biblia Nusɔsrɔ siama. Nya adu beda. Mia fufu mau nuso katanto la wotanu vida kapan koma fufu mia la akpa damnao bena yi eji la agba planu sanami ba jalesi na nami wo agbela binyebe nanali najibe ya fiami la bemiatem awo wo lolonu to wo lolo pa doni wo lama na miano bi amagbato pa nyonyo akpe be na demi cho vodi nyenye gadoma na agbasiama yejina no klimi smemia so wo nyawo akpe de miano bi amagbato sio klo wo program siado wo jojo nyenye natem apodo po jiomaka wo wazon wo selma lopo agbon ke katama eye miapa jiwo ya nwi na no miasi ese miado jirenu sinatem awolanu dodo na no miasi be keke ade gbona ba fukpekpe sio katama to miele la keke siamala nu avani ana miakpo gomele jijoma voma la wo paradiso lama na ba mialo toklu ne ke toha wa akpo gomele subosuboma na ira miado mato de shade sila wo nya lasrom alaba miawo de kala miafa jioma ye miano usubon kle jijo kle nutifafa le miafa jioma to gbobe nyele yi seso mahala kuhio mala agbesia mahala nyamia dumoto de shada pa jio micho miafa jimadi jijo katan glode asioma akasi miafa jionu kle miafa amagbato nutilalanu ye musio miebia ola la eji woganami ida akpe gadanao la nya de laga Yesu Kristo koma amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos sa mga ating Panginoong Kristo ang Mau manatili sa ating ple mia apoto Yesus Kristo penuti papa nano anyu ple mia kata ndo efie oras po kaming nakakarating ngayon nudi gapopo kami mia le mia gbodum le eisiamo sa iba't ibang to ya vala fu me vivo bo siuza mi le lama ating pong mga kapa apa po wau kayo po ay aming welcome dito po sa mesiuli plemi unye mia no viu to mau po hama ye miedo wezona mi va bla mamo po biblia po Nusɔsrɔ la heka ma godo Nɔviŋutsu Eli Soriano nyesia ndo na Nɔviŋutsu Eli ndo efie kapopo kami mi le mia pe nopo heka me kata minye be mia pe gamo meso akpena mawu hena monu kpɔkpɔ bubu siga sumiasi alebe nyado le afisia miapo ŋutso nuti wube miape tamesusu na yɔ fu kple kuxewo nudunyawo zaza wɔwɔwo nuxɔasiwo doyi amaɖewo mele alɔ dɔm o elabe wobua tame tso nene ƒe nusewo nuti zã sia zã gbe sia gbe yete wòle teƒe na mi be miade ŋugble tso Mawu ƒe nyawo nuti hafi mia adɔ alo amlɔ anyi eta mina miabu tame tso Mawu ƒe nyawo nu enumake Efesotɔ ƒe agbalẽ 3:9 ɖo miganye bometsilawo o midze si nu si nenye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la Mawu ƒe lɔlɔ̃nu gɔmesese la ye awɔ be nasi le bometsinyawo nu migazu bometsilawo o ke boŋ mise nu si nenye Aƒetɔ la ƒe lɔlɔ̃nu la gɔme be miaƒe susu na awɔ dɔ eye gawu la susu bubu si tso ŋɔŋɔ kɔkɔewo me nu si wɔa dɔ le amewo me la eye nye woƒe gɔmesese miaƒe gɔmesese le be wòatso Mawu ƒe nyawo me le Biblia me lododo ta atɔ kpikpi atɔ ɖo ŋu ɖe Aƒetɔ la nu kple wò dzi blibo eye mègaɖo ŋu ɖe wò ŋutɔ wò gɔmesese nu o mègaɖo ŋu ɖe wò ŋutɔ wò gɔmesese la nu o elabena mia ŋutɔ miaƒe gɔmesese le mia si miese amewo ƒe nuwo gɔme vevietɔ ake miaƒe gɔmesese la ele be wòatso Mawu ƒe gɔmesese la me elabena mia ŋutɔ miaƒe gɔmesese ɖeɖe koe wòanye nu si adzɔe nye be mia atra mɔ eya ta Mawu ƒe nya gblɔ be aɖo ŋu ɖe Mawu nu kple wò dzi blibo gaɖo dzi ɖe wò ŋutɔ wò gɔmesese la ŋuti o kpikpi andre Nɔviŋutsu Daniel gblɔ bena meganye nunyala le ɖokuiwo ŋkume o vɔ̃ Aƒetɔ eye nàtsri vɔ̃ yeta alie wòle meganye nunyala le ɖokuiwo ŋkume o ekpea ame geɖewo wonye nunyalawo le woawo ŋutɔwo ƒe dzixɔse nu siwo dzi be woaxɔe se ne ƒe lãmesia le mia me be mienye ɖokuitɔ dzilawo nu si adzɔ mia nu le agbe me la eye nye be miaɖo ŋu ɖe ame si se miaƒe nɔnɔme blibo la gɔme tso miaƒe ŋutilã dzi va se ɖe gɔmesese la nu miaƒe tame susu bubu miaƒe seselamewo miaƒe nu siwo miesea le mia ɖokuiwo me le be gɔmesese si tso Mawu gbɔ nanɔ mia si in many verses of the Bible that we cannot trust on our own understanding. Biblia gblɔe be miate ŋu aɖo dzi ɖe mia ŋutɔ miaƒe gɔmesesewo nu o amegbetɔwo ƒe susu bubuwo katã le Mawu ƒe ŋkume la dzodzroe wonye miate ŋu axlẽ esia le Salomo ƒe agbalẽ la me
Yasingong kokwe uglong. Tabla tabla ashiki vo anapipi deki. Apatolanya amopa susuba unya jujro. Na kwisokle maupa tama susua. Amagbato tama susu nya jujro. Nasa sa ilalim ng kaisipan ng Diyos. Lahat ng kaisipan na pinagsama-samang kaisipan ng tao. Doon sa Amagbato tama susu. La Filipito ta nagpipi ashiki. Ye maupa nutifafa sivo. Pogoma sa suukata tala. Ajra miapa jukle miapa tama susuodo la Kristo Yesu ma. Ganyan po ipinakikilala yung kaisipan ng Diyos. Alia Yun ang wikang kapayapaan ng Diyos na di maupa susu dida gofian. Maupa nutifafa si fogoma sa suukata ta. Si fogoma sa suukata ta. Kwa mau dolo pa goma sa sa. Kwa neva gbogbo pa goma sa sa ugbo. Mau pa goma sa sa la puta. Eyata la Biblia ma agloba. Ejebe mia ado jide mianto mia pa goma sa sa la nti o. Ejebe mia nyanu nyalau. Igasubo mo chilau o. Sanu senya mau pa lolonu la goma. Awo ejido awo anuti dola mia pa jiuma. Let's see, wajo mia pa susu nula mau gbe ocho. Nemi se agoma nusi nenya mau pa lolonula. Akama. Goma sasela wajo anu nami. Ela ba mianto mia pa goma sasela jojrui onye. Vide ada kamalama o. La nyate poma. Anu kakasya ujia. Nyasi Biblia lak blola pa machonu. Anyanya si amada kematung abli o. Achitrede anu o. Laba nusinuti amagbato suswala siela. Eyenya upa dadafu. Yata minamia imia patanyaji anu maka. Nɔviŋutsu Daniel. De nenya Biblia ƒe nusɔsrɔ̃ si miova yi la ƒe metsonua. Ai nɔviŋutsu Eli. Abe ale si miesrɔ̃e le miaƒe nusɔsrɔ̃a me ene la. Nele nu ƒom tso nu si ɖo kpe edzi be Aƒetɔ Yesu Kristo dzɔ xoxo hafi wòva ŋutilã la me. Eye nenema ke hã neɖo kpe edzi. Nu si ne le Salomo ƒe agbalẽ la me. Da ave kpikpi andre be fofo la dzi. Eye woɖi fia le afi sia. Si ne fia mi eƒo tso ɣeyiɣi si wògblɔ le afi ma ŋuti si nye egbe lae me dzo. Esie nye be mia adze si be woƒo tso ɣeyiɣi ŋuti le afi ma. Eye abe ale si wogblɔe ene. Woŋlɔe ɖe alo wogblɔ ɖe Hebritɔwo ƒe agbalẽ la me. Ɖeka kpikpi etɔ̃. Ame si nye eƒe ŋutikɔkɔe ƒe keklẽ kple eƒe mawunyenye ƒe nɔnɔme. Eye wòtsɔ eƒe ŋusẽ ƒe nya lia nuwo katã ɖe asi. Eye si wòwu míaƒe nu vɔwo ƒe kɔklɔɖanu vɔ la. Ebɔbɔ nɔ anyi ɖe ganyenye ƒe nuɖusime le dziƒo. Aƒetɔ Yesu Kristo ɖeɖe koe nɔ fofo la ƒe nuɖusime. Eye eya ɖeɖe koe fofo la hã dzi. Ɖo kpe edzi. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta tɔkpikpi 6. Be ame si ŋuti Paulo ƒo nu le hena Timoteo la, ye nye Mawu vi la. Esi wogblɔ be eva ŋutilã la me. Eye edze ƒãa bena gã enye Mawu sosoɖa ƒe nyaɣaɣla la. Nya siawo la wonye Biblia me nyateƒewo siwo negblɔ. Egblɔ hã ale si ŋutilã kple ʋu mate ŋu anyi Mawu ƒe fiaɖuƒe la ƒe dome o. Yɔ sia Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 13:5. Nɔnɔmetɔtrɔ aɖe ava eme. Hafi ame aɖe ayi ɖe dziƒo.
eye matung ajoba woji amegbetoi eye no oku ha wai jifula amegbeto nyenyema o sie wugblong ng unang Korinto, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang Korinto top agbalagbanto hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ay blobak malasia blok novio benanutilang klevu matung anyimau fiaru pela peduma o unang Korinto na ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya po ang ating Panginoon bola buat agba ayanya bobosi buat agba yetamnya apa to Yesus Kristus lah bogboye unya yo majiba maduk pe nana pu akpa maji ada mamle sejak apa to Yesus Kristus ezu bobosi na agba o globe ayi de jipu amagbeto nutilan la enu ayo agatro agbo ava aba amagbeto ene evo o globe ezu bobosi na agba minya de kwemia mia lefu miawo ya o akanya si globe ayi de jipu amagbeto nyenye la amagbeto nyenye ayi wagbo ava nenema ese titre Biblia nuti o globe va zu bogbon nukatai la be le epe nonome chantom la gbogboin unya fofolai ya tanu siwo jicho nutilama la nutilai unya ye nu siwo jicho gbogboma la gbogbo unya esie Biblia la glon na punya sia ma ko alaka gbegbe de benye ne me wa apato Yesu Kristo globe nu si jivila na gbogboin unya la nu si wojila gbogboyi azon Kristo glona via aglobe nyela mejiwo esi keke mekpono alni hade ola mau jivi eye evia si wojila enye gbogbo abe eyake ene evia si wojila eva nutila lama mau si wo gblola afise menye mau fofo la onye o aba fofo la pe nono mama trona o nusie wo nglode Biblia ma ba mau matrona o mau matrona o le hela gbema uyebe paralage si gom enye matro alo matrona o yepe nono matrona o alo madudona o mau fofo la matrona o azon nyaka amekai glom Paulo la afisia ba mau va nutila lama apato Yesu Kristo ye wonye va nutilama nukata ela ba manya amagbeto onye o fofo sinya bogbolaiji eyata nonomesi no esi chanla ela bogbon po nonomama aba fofo la ana Kristo nto glo esia ebe nusi wojicho bogbomala bogboy onye na fanya se amako alagbegbe amade jivi eye fofo laiji eye fofo sijila bogboy onye la Biblia pododo noa nusi wojicho bogbomala bogboy eye bogbonsia na fofo la bogboy onye la vilaha bogboy la ba cho fofo la pa akom globna madaka makpo mawuga de kay po o ni kuya esia wo makhlane o esiwo globa tenuvi mau tenuvi la Tagalog bema aguye ba mau tenuvi alo tenuvi mau la hela bema ple agbanla ko kwa si ocho asiongwe lama no si onglo de afima ayenya monogenes theos mono agomenya da kahon
alo akogo. Genes, gomenye vi alo ji. Mau ɖeka si fofo la ji. De agbalẽnyala siwo wa nugɔmekuku la, woten do dzesi alo wo dzesi nene ƒe nya sia vevia. Amevi siwo le to dom nye la, migado dɔmedzoe ɖe nutinye enumake o. Ke boŋ mia ŋutɔ miewɔ nugɔmekuku tso esia nuti. Tatandang Biblia, wala pang imprenta. Buhay pa yan hanggang ngayon sa mundo na nasa mga library. Ang nakalagay dyan, ang Panginoong Kristo ay begotten God, monogenes Theos. Eh yan ba, pinag-ukulan ng pansin o you are totally blind or you are just totally neglected? Ewo do ato nana pensia. Alo wo gbe nana pensia wo be o ma ado tu o. Esi wo nye be o banku na mi kple dzixɔse ma be Kristo amegbetɔe onye. Evɔ oŋlɔ ɖe afi sia be Mawu ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Wotso afia nɛ le gbɔgbɔ me. Ɖe eɖokui fia Mawu dɔlawo eye woɖe gbeƒãe le trɔ̃subɔlawo dome. Woxɔ edzi se le xexea me. Woxɔe yi dzi le ŋutikɔkɔe me. Dze be miase nene ƒe nu siawo gɔme. Migado dɔmedzoe ɖe nye ŋutinye o. Mate ŋu akpɔe be nyateƒe aɖe li si miaƒe subɔsubɔ medzi be mia asi o. Ale be womaxɔe de me be Kristo nye Mawu o. Amegbetɔ koe wònye ta. Yete woɣla nene ƒe nu siawo katã ɖe mi. Womeɖea nene ƒe nu siawo gɔme na mi o. Togbɔ be kpikpiawo wole Biblia ƒe agbalẽ xoxoawo me. Sia gblɔm wole la vodada gã wònye bena Kristo la amegbetɔe wònye. Evɔ apɔstolowo ɖe esia fia xoxo be Adam mamlɛtɔ la zu gbɔgbɔ si na agbe. Elabe gɔmedzedzea me la gbɔgbɔe wònye. Esi wòva xexeme la, eva ŋutilã la me. Eƒe amegbetɔ ŋutilã la woɖɔli esime wòwɔ eƒe dɔdeasiwo vɔ le anyigba sia dzi eye wòzu gbɔgbɔme me. Elabe le Biblia me, ŋutilã ƒomevi eve li. Anyigba dzi ŋutilã li eye dziƒo ŋutilã li. Ne ƒe nya siawo mekɔ aleke gbegbe. Miaxlẽ esia Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 10:40. Eye Kristo la anyigba dzi ŋutilã nɔ enu eye dziƒotɔ hã nɔ enu. Yeta Biblia gblɔ be Adam mamlɛtɔ la zu gbɔgbɔ si na agbe. Yeta menye amegbetɔe wònye o. Hafi maɖe asi le tanya sia nu la, medzi be makpɔtɔ aɖo kpe sia dzi na mi ake kpikpi si ame aɖeke mate ŋu agbe o. Adam mamlɛtɔ la zu gbɔgbɔ si na agbe. Ezu gbɔgbɔ si na agbe. Eye azɔ esime wòagbugbɔ ava la wòagazu amegbetɔa. Ezu gbɔgbɔ si na agbe. Yeta susu kae anɔ asiwò esime nya sia le Biblia me. Eƒe nɔnɔme metrɔna o. Ame ke gblɔ na wo be edze gɔme amegbetɔe. Wodzi amegbetɔe. Wòku, wòtsi abe amegbetɔ eye wòku abe amegbetɔ eye wòfɔ tso amekuku dome abe amegbetɔ ene. Nya sia mele teƒe o. Le Biblia ƒe nyagbɔgblɔ nu. Elabena egblɔ be le akpa sia, egblɔ be eva ŋutilã la me. Mawu ɖe eɖokui fia le ŋutilã me le anyigba sia dzi. Ame si ɖe eɖokui fia le ŋutilã me la le ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo nua, Mawu ye. Womedzi be yewoazã kpikpi siawo hã o. Be Mawu va xexe me. Nɔviŋutsu Daniel ɖo to na asi.
Ogblɔ be ne egblɔ be Kristo nye Mawu la, Kristo ƒe futɔe nenye. Kpɔ ɖa, nyateƒee nye be Nyakli Nɔviŋutsu Daniel tane Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tane kpikpi eve. Esia me míedze si Mawu ƒe gbɔgbɔ le gbɔgbɔ si ʋua me bena Yesu Kristo va le ŋutilã me la, etso Mawu gbɔ. Nu kae tso Mawu gbɔ? Ame si ɖe gbeƒã be Kristo va ɖe ŋutilã me. Esia nye nufiafia si tso Mawu gbɔ vavã, be Kristo va anyigba sia dzi ɖe ŋutilã me. Meva kple ŋutilã o. Meva kple ŋutilã alo va dɔ kple amegbetɔ le anyigba sia dzi o. Ɖe amegbetɔ aɖewo le dziƒoa. Yeta Ɔgblɔ kɔkɔe la gblɔ be eva le ŋutilã me. Ame si ʋua me alea la, Mawu tɔe wònye. Egɔla eɖo ʋu, eʋu si le kpɔɖeŋu wowɔe abe amegbetɔ ene. Wogblɔ be le kpɔɖeŋu eva, ele ʋu me va, eʋue wònya. Ao, ame siwo gblɔ be eva le ŋutilã me, eva ŋutilã me, menye ŋutilã wònye o, elabe gbɔgbɔe wònye. Fofo si dzi la gbɔgbɔe wònye. Susu mate wòva le ŋutilã la me ɖo. Eta Mawue wònye. Ne wòanye be nàɖe egɔme be eya eva kple ŋutilã, ekema edze abe Kristo ƒe futɔe nenye ene. Míaxlẽ Yohanes ƒe agbalẽ evelia ta ɖeka kpikpi andre. Elabena ameblela geɖe siwo meʋua me bena Yesu Kristo va le ŋutilã me o la, dogo yi ɖe xexea me. Esia nye ameblela kple Kristo ƒe futɔ la. Kristo ƒe futɔ, ame siwo meʋua eme be Kristo va ŋutilã me o. Neneƒe ame siawo la, ameblelawo nye kple Kristo ƒe futɔe wonye. Yeta be maʋua me be nye Kristo ƒe futɔ o la, edze be naʋua me be Kristo va le ŋutilã me, alo magblɔ be eva kple ŋutilã o. Míaxlẽ esia le English ke me. Yohanes ƒe agbalẽ evelia ta ɖeka kpikpi andre. Elabena ameblela geɖe siwo meʋua eme bena Yesu Kristo va le ŋutilã me o la, dogo yi ɖe xexea me. Esia nye ameblela kple Kristo ƒe futɔ la. Ame siwo maʋua eme be Kristo va le ŋutilã me o la. Neneƒe nya sia me kɔ ale gbegbe. Le ŋutilã me. Le ŋutilã me. Eɖoklo abe le ʋu me. Le yameʋu me. Ame menye eya nye yameʋua ŋutɔ o, ke boŋ enɔ yameʋua me. Ekpɔe. Ŋutilã menye ŋutilãe wònye o. Va le ŋutilã me ye. Gake woɖɔli esia gblɔ be eva kple ŋutilã. Megblɔ be eva afi sia kple ŋutilã o. Heva le ŋutilã me. Eya ta eɖe eƒe ŋutilãwo fia apɔstolowo. Egblɔ be kasim. Labe gbɔgbɔ la ŋutilã kple ƒu mele eme abe ale si miekpɔ le nunye la ene o. Labe le ɣe ma ɣi me. Womekpɔ ɖɔli eƒe nɔnɔme haɖe o. Esime wofoe la, eɖe eɖokui fia apɔstolowo gbã be eyae fɔ tso ame kukuawo dome. Eye be wòana woaxɔ edzi se la, be eya wònya. Eɖe eƒe asi ƒe abikukuawo kple afɔ ƒe abikukuawo fiawo. Ŋutilã si me ƒu le,
Ye pe amegbetɔ ƒe ŋutilã sia la, woɖɔli kple dziƒo ŋutilã alo gbɔgbɔmetɔ. Nene ƒe nufiafia sia nye Mawu ƒe nufiafia bɔbɔe aɖewo siwo gɔme wòdze be woase hafi. Sia gɔme amewo mele sesem o. Eta bena míawo míase egɔme la, ne wobe eva ŋutilã me egɔme ɖe. Mefia be eva kple ŋutilã wònye o, vovototo le nya sia me. Ne wogblɔ be ele ʋu me va alo le ŋutilã me va la, eva le ŋutilã me va la, vovototo le eme wu be nagblɔ be eva abe ʋu ene. Ɖeka gblɔ be eva le ŋutilã me, eʋu la eya kui afi si wòyina. Gake ne wòanye be nagblɔ be eva abe amegbetɔ ene alo kple amegbetɔ ƒe ŋutilã, ɖeko wòdze abe eya tsɔ ʋuavi ene. Gake le Biblia me, gbɔgbɔ si tso Mawu gbɔ ƒe gɔmesese la nua, egblɔ be eva ŋutilã la me. Menye be eva kple ŋutilã o. Abe ɖe wòva kple ŋutilã la, afi ke nene ƒe ŋutilã ma tso o. Ne eva afi sia, esia neva ŋutilã la, ekema mate ŋu anya ale si gɔmesese le na sia o. Elabe menye afi sia wòtso o. Susumatai wogblɔ be eva le ŋutilã me. Nu sia gɔme ku ge míala. Agbe si gblɔ be eva le ŋutilã me. Nu ka te wòva le ŋutilã me ɖo? Afi ke wòtso va. Ʋu miaƒe susuwo. Miakpɔ nya si le afi ma. Nu ka te wògblɔ be Mawu vi la va ŋutilã me? Megblɔ be eva kple ŋutilã la o, ke boŋ le ŋutilã me. Nu ka te wògblɔ ɖo? Tade kpikpi 38 Yohanes. Elabena meɖi tso dziƒo va, menye bena mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔ̃nu o, negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃nu ko. Yeta eva afi sia labe fofo le ɖoe ɖo ɖa. Eya ŋutɔ meva anyigba sia dzi le eɖokui si o. Egblɔ be nye la meɖi tso dziƒo va. Nu ka tae wòɖi tso dziƒo va? Elabena ɖe wodoe ɖo ɖa. Egblɔ be meɖi tso dziƒo va, menye bena mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔ̃anu ko. Ne wogblɔ be wodɔ ɖi, egɔme ɖi dziƒoe wòtso, eye fofo la doe ɖo ɖa afi sia. Eya ame si dzi. Nye la meɖi tso dziƒo va, menye anyigba sia dzi wòdze egɔme tso o. Abe ale si wogblɔ be, ame aɖewo gblɔ be ɖekoe eya dze egɔme esime Maria fɔ eƒe fu. Ekpea, esia mele Biblia me o, be Kristo ya ɖekoe wòdze egɔme esime Maria fɔ eƒe fu o. Esi nye eƒe amegbetɔ ŋutilã la o. Amegbetɔ ŋutilã ma la, eya menɔ ge wògbɔna gbɔ afia nu le anyigba dzi. Gake nu si ɖi tso dziƒo va menye amegbetɔ ŋutilã wònye o. Naneke mele nenema be eva kple ŋutilã o. Elabena esime wòva anyigba sia dzi, metsɔ ŋutilã ɖeke vɛ o. Elabe dziƒoe wòɖi tso va. Eɖi tso dziƒo va. Afi ka koe wòtso le dziƒo? Afi ka koe wòtso le dziƒo? Yohanes 8, kpikpi 3. Esi Yesu nya bena Fofoa tsɔ nuwo katã de esi me, eye bena Mawu gbɔ wòtso va, eye wògale Mawu gbɔ yi ge. At sa Diyos din paroroon. Yo, nanggaling pala siya sa Diyos. Hindi siya Yata etso Mawu gbɔ. Metso Maria ƒe vidzidɔgbo me o. Esi ɖi tso dziƒo va anyigba dzia, va afi sia, Mawu gbɔ ye wòtso. Biabia nye be afi ka Kristo tso, nume wòtso, abe ale si wogblɔ nɛ be Mawu ƒe nyagbɔgblɔ koe wònye. Afi ke wòtso le Mawu me le, míaxlẽ.
Yohanes ta ɖeka kpekpe enyi. Ame aɖeke mekpɔ Mawu ɣe aɖeke yi kpɔ o. Tenuvi si le fofoa kɔme la, eyae gblɔe fia mí. Afi si koŋ wòtso la, evi la, enye tenuvi Mawu tenuvi fofoa ƒe akɔme wònɔ. Tenuvi Mawu abe ale si wogblɔe le English gbe me kple Hela gbe me, monogenes theos, enye fofo la ƒe tenuvi, fofo la ŋutɔe dzi. Yohanes ta ne kpikpi blavevɔ-ene. Ame siwo dzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ wònye tatɔ kpikpi ade. Yohanes le Biblia ƒe susu me, Kristo etso fofo la ƒe akɔme, eye fofo la ŋutɔe dzi. Eye fofo sia, fofo la ŋutɔ gblɔ esia kɔtɛ be vinye nenye, egbe lae medzi wò. Egblɔ nya ŋutɔ koŋ tso fofo la me, fofo la ƒe akɔme, tso fofo la ŋutɔ ƒe nɔnɔme, fofo la ŋutɔe dzi. Esia kpikpi geɖewo le Biblia me ɖo kpe dzi. Azɔ esime wodzi la, eya enɔ gbɔgbɔ ƒe nɔnɔme la me, elabe fofo si nedzi la, eya ŋutɔ gbɔgbɔ ye wònye. Ame si wodzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ ye ta gbɔgbɔ ye wònye. Azɔ tso eƒe gbɔgbɔ nyenye me, tso Mawu ƒe nɔnɔme nyenye me, tso fofo la, fofo Mawu ŋutɔ la me, elabe fofo la ƒe akɔme wòtso ta la, nene ƒe nɔnɔme ma, la, fofo la doe ɖo ɖe anyigba sia dzi. Ye tae wògblɔ nyateƒe la esime wògblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ tade kpikpi blatɔvɔ enyia me be, meɖi tso dziƒo va. Eɖi tso dziƒo va, menye bena mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔnu o, negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔnu ko. Ɖe mele eme kpɔm, ɖe mele ŋku ɖe Mawu ƒe nya si nye nyateƒe la nu oa. Eɖi tso dziƒo va, dziƒo afi ke wòɖi tso va, tso fofo la ƒe akɔme, ye ta gbɔgbɔ ye wònye. Nene ƒe gbɔgbɔ sia dziƒo ye wòtso. Eye esi wòɖo anyigba dzi, wòva xexea me la, nu kae adzɔ alo nu ke dzɔ? Hebritɔwo ta wo kpikpi atɔ. Eya ta esime wòva xexea me la, wògblɔ be vɔsawo kple nunanawo medi o, ke boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Ŋutilã aɖe le anyigba dzi si Mawu dzra ɖo ɖi, eye esia nye ŋutilã si ƒe fu Maria fɔ eye wòdzi. Susu kple ale si nya la ƒe nɔnɔme le pepepe la, nya siawo wodo go wo nɔewo tututu le Biblia me. Egblɔ be esime wòva xexea me, elabe menye xexe sia me wòdze egɔme tsoe o. Ɖe wòɖi tso dziƒo va, nye la meɖi tso dziƒo va, menye be mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔnu o, negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔnu la ko. Yata esime wòva xexea me la, tso dziƒo afi si wòtso, esime wòva xexea me la, egblɔ be vɔsawo kple nunanawo medi o, ke ŋutilã nedzra ɖo nam. Nye la meɖi tso dziƒo va, menye be mawɔ nye ŋutɔ nye lɔlɔnu o, negbe ame si dɔm ɖa la ƒe lɔlɔanu o. Mekɔ ƒã be ame si ɖi va la gbɔgbɔ ye wònye. Eye esime wòva anyigba sia dzi la, Paul gblɔ be, eye esime wòva xexea me la, wobe esime wòva xexea me, ame si va xexea me nye xexea me wòtso o. Esime wòva xexea me la, wòbe gblɔ be vɔsawo kple nunanawo medi o, ke boŋ ŋutilã nedzra ɖo nam. Ne esia nye ŋutilã si Maria dzi, susumata ele
Udada wonye be na gblɔ be eva kple ŋutilã. Meva kple ŋutilã o. Nu ka ta? Elabena na gblɔ be eva kple ŋutilã. Eye eya dze gɔme tso dziƒo la ɖoko dze abe esi wòle dziƒo la ŋutilã le wòle nu ene. Vovototo le eme. Ne wogblɔ be ne va le ŋutilã me. Esi efia be esi wòva anyigba sia dze nɔ ŋutilã me. Nu ka ta? Labe esi le gbeƒã ɖem la, ŋutilã aɖe zã wòle le anyigba sia dzi wodzra ɖo nɛ. Ŋutilã ne dzra ɖo nam si me wòva xexea me. Susu si le afi ma la eme kɔ ŋutɔ. Eɖi tso dziƒo va. Eye menye ŋutilã wonye o. Si me wòva xexea me wodzra ŋutilã ɖo nɛ. Yeta esime wofia xexea la, edze be miaɖe egɔme be eva le ŋutilã la me. Zã eƒe amegbetɔ ŋutilã ɖe gbeƒãe. Eva afi sia be aɖe gbeƒã esi nye gbɔgbɔ si tso Mawu gbɔ. Meva abe amegbetɔ ene lo alo ame ene o. Lamana place na Ate adzɔ o. Elabena ŋutilã mele dziƒo o. Ŋutilã kple ʋu mele dziƒo o. Naneke mele alia o. Ŋutilã kple ʋu mate anyi Mawu ƒe fiaɖuƒe la ƒe dome o. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ 10:50. Nu si apɔstolo gblɔ la ele eteƒe. Nya aɖeke metsitre ɖe sia ŋuti o. Eva le ŋutilã me elabe dziƒoe wòtso va. Meɖe wòdze gɔme tso afi sia o. Nye la meɖi tso dziƒo va. Nyasie wògblɔ. Eye kpikpivi 3. 10:3. Gblɔ be tso Mawu gbɔ va. Edze gɔme tso fofo la ƒe akɔme. Fofo le dzi. Krɔ hafi woava wɔ xexea. Miesrɔ̃ esia va yi xoxo. Eye fofo la nɔ kpli. Esime wòhiã be fofo la nadoe ɖo ɖa be wòava axɔ na amegbetɔwo tso nu vɔ̃ si me la. Etsɔ ŋutilã eva ŋutilã me. Enɔ amegbetɔ ƒe ŋutilã me le anyigba sia dzi. Eɖe gbeƒã si me wòfia nu vɔ la agbugbɔ ayi dziƒo. Eye wòzu luvɔ gbagbe. Gbɔgbɔ si na agbe ame. Yeta afi ke naxlẽ le be ame si agbugbɔ ava la anye amegbetɔ. Ɖe amegbetɔ aɖe atso dziƒo ava. Ne neneme wòle la atsi ŋutɔ ƒe 20,000 nye esia va yi xoxo. Si me yi dziƒo. Etso fofo la gbɔ va eye wògatrɔ yi ɖe fofo la gbɔ. Afi si wòtso va fofo la ƒe akɔme. Eye le ema megbe la megahiã be tso dziƒo la eva. Yohanes hã gblɔ nya siawo. Gblɔ be nu si tso dziƒo va la kɔ nu se ɖe wo katã dzi ele wo katã ta. Yohanes gblɔ be medzem bena matu eƒe tokotakawo o. Yohanes ƒe nyanu enye gãwui. Mesi di tso dziƒo va la ƒo katã nyaxlẽ. Yohanes ta 3:21. Ame si tso dziƒo gbɔna la eye ƒo katã ta. Ame si tso anyigba la anyigba wòtso. Eye anyigba nuwo nu wòƒua nu lena. Ame si tso dziƒo gbɔna la eye ƒo katã ta. Kpikpibla 32. Nu si wòkpɔ kple nu si wòse la, eya ŋuti wòɖia ɖase lena. Eye ame aɖeke mexɔa eƒe ɖaseɖiɖi la o. Kpikpibla 33. Ame si le eƒe ɖaseɖiɖi xɔm la, eye ɖo kpe edzi bena Mawue nye nyateƒetɔ. Elabena ame si Mawu dɔ la, Mawu ƒe nyawo ŋuti wòƒua nu lena. Elabena mena
gbɔgbɔ le dzidze nunu o. Espiritu sa kanya. Yon, maliwanag ang Panginoon Kristo nang galing sa itaas. Amekopa Aƒetɔ Yesu Kristo etso dziƒo nyasia Yohanes gblɔ. Ame si tso dziƒo la eya ƒo katã ta. Dziƒo wòtso, menye anyigbae wòtso o. Menye Maria ƒe dɔme wòtso o. Gake ekpea esi netso amegbetɔ ƒe ŋutilã me Maria dzi la. Nu si tso anyigba la anyigbatɔe, anyigba wòtso. Esi tso dziƒo la yeƒo katã ta. Mesi tso dziƒo gbɔna la eyeƒo katã ta. Anyigba dziƒo nunu wòƒoa nu lena. Meke nye sia si tso dziƒo si ƒoa nu tso dziƒo nu. Aƒetɔ Yesu Kristo ye. Ame bubu aɖeke mate ŋu agblɔ nu siwo le dzɔdzɔm le dziƒo o. Negbe ame si Fofo la dɔ ɖo ɖa be wòaƒo ŋu atso nu siwo le dziƒo la ŋuti. Ame kɔƒã gblɔ be nya si mese la tso Fofonye gbɔ la eya megblɔ. Nya sia me kɔ ale gbegbe. Nɔviwo, ɖekoe nyemenya susu tae. Ame siwo ƒe ŋku gbã, Satana gbã ŋku na wo medzi be wòase gɔme o. Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia ta 4:4. Nɔviŋutsu Daniel. Ame siwo dome xexe sia me Mawu gbã ŋku na dzimaxɔsetɔwo ƒe tamesusu le la, bene Kristo si nye Mawu ƒe nɔnɔme la ƒe ŋutikɔkɔe nyanyui la ƒe kekeli naga aklẽ na wo o. Yeta eme kɔ ale gbegbe. Ne gbɔgbɔvɔ gba ŋku na wo, alo xexe sia me Mawu gba ŋku na woa, kema Kristo ƒe nyanyui la maklẽ ɖe wo susu me o. Kristo ƒe ŋutikɔkɔe si nye Mawu ƒe nɔnɔme la, Mawu ƒe nɔnɔme. Yata eme kɔƒã be Mawu ƒe nɔnɔme wònye. Negbe ko. Who is the image of God? Who is the image of God? Christ. And when God was talking in 1:26 of the book of Genesis, he said, let us make man after our image and likeness. Kaya maliwanag kausap ng paglalang ng tao si Kristo Paano naging tao yan Maniwala kayo mga kababayan. Sana itong aking gustong mapagtiagaang ito na sa tulong ng Panginoon Diyos, makapasok sa inyong kaisipan. Pag-isipan nyo rin, talagang ang dahilan lang bakit sila galit sa akin. Itong issue tungkol kay Kristo, tutol ako na si Kristo'y tao. Dahil siya'y hindi talagang tao. Siya'y napariritong nasa laman. Nagkatawang tao lang siya. He was manifest in the flesh. Galing siya sa langit. Galing siya sa langit, mga kapatid. Isinugo siya ng Diyos Ama na mula sa umpisa pa ay kasama na siya ng Ama kasi ipinanganak siya, wala pang anumang bagay. Pagkatapos na ipanganak siya, ay dumating ang panahon sa mga huling araw, kailangan niyang isugo. Ang kahulugan ng isugo utusan sabi ni Kristo, nung utusan siya, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Sabi naman ni Juan, yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Sino yung nanggagaling sa langit na nagsasalita ng bagay na ukol sa langit? Ang anak, galing sa langit. Sabi niya, yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Ang sabi, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos doon sa 3:34. Si Kristo nga yun, yung sinugo ng Diyos na nanggagaling sa langit. Hindi galing sa tiyan ni Maria yun. Ang galing sa tiyan ni Maria, yung katawang tao. Yan bang liwanag na yan?
Sa bagay, talagang ganun, ano? By saying the truth, the Lord Jesus Christ made more enemies than friends. Yun ang nangyari sa akin eh. Dahil sa pagsasabi ko ng totoong ito na nasa Biblia, na ang Kristo monogenes theos, na ito nasa original na mga manuscripts na hanggang ngayon umiiral pa, buhay pa, 1,700 years old ang Codex Sinaiticus, nakalagay, monogenes theos, bugtong na Diyos, kaisa-isang anak na bugtong na Diyos, hindi bugtong na anak, kundi bugtong na Diyos. Tapos yung 3:16, walang question doon, nasa manuscript yun, God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. Si Kristo yon. Diyos na nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. At yun din ang sinabi ni Juan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. With God. Hindi balak. The Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word was manifest in the flesh. God manifest in the flesh. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sana mahikayat kayo ng aral ng Biblia na huwag kayo maniniwala si Kristo tao, pinanganak tao, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Hindi, nag-umpisa siya sa langit, sa tiyan ng Ama, in the bosom of the Father, sa sinapupunan ng Ama, doon siya nanggaling. Ipinanganak siya ng Ama bago nilalang ang lahat ng bagay. Pagkatapos, Espiritu siya. Tapos kasama siya ng Ama sa lahat ng panahon. Pero nung dumating na ang katapusan ng panahon, 2,000 years ago. The world came 2,000 years ago because the end of the time started from the birth of Christ. Let's read that. In the book of Galatians, Brother Daniel, chapter 4, it says, 4:4 of Galatians, but when the fullness of the time was anak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Tuloy. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Ayan, nung dumating yung katapusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tapos, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Alin ba yung law, ipinanganak ni Maria? what was born of Mary, the woman which was born under the law, which is that? Is that the one that came from heaven? Let us read verse Romans 9:4-5. Let's read. Who are Israelites, to whom pertains the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the services and the service of God and the promises. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila, sa Israelita, whose are the fathers, and of whom the Israelites, as concerning the flesh, Christ came. So that is the meaning of what St. Paul was also saying in the book of Galatians, that when the end of the time came, God sent His Son, born of a woman. Ng kautusan. Kasi ang nasa ilalim ng kautusan, yung mga Israelite. Kaya sabi niya, pawang Israelita, sa kanila ang pagkukupkop, sa kanila ang mga tipan, sa kanila, etc., etc. Na sa kanila
ang mga magulang, ang patriarka, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit ba nilagyan ni Pablo, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Kasi hindi nga siya laman eh. Ang kanyang pagmamanifest sa katawan tao, doon nag-umpisa sa Israelita. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kung yan ay talagang laman, ba't lalagyan pa nung sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Di alisin mo na, talaga naman laman eh. Kung talagang laman yun, hindi na kailangan sa kanila mula ang Kristo. Tama na lang yun. Pero ba't nilagyan say that he is Christ pertaining or concerning the flesh came from them, because Christ, Paul knew that he has a source which is not human. He is from the bosom of the Father, but when he preached on earth, he was manifested in the flesh. That's why he said Christ came from the Israelites according to the flesh. Why? He has a source which is not according to the flesh. The spirit that dwelt in the human body, that is the Son of God. The spirit born by God and join it with the flesh born of Mary, putting them all together, it's called the Son of God. Why Son of God? Because the power that he is really from God is babae, at hindi tao yun eh. Alam mo, kung titignan mong, if you are going to look carefully in the scriptures, hindi naman talagang tao yung buong essence nun. Kasi nga, meron doon sa katawan tao, meron doon na hindi tao, na espiritong galing sa Diyos. No? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 1, nang kausapin nung anghel. When the angel talked with Mary, in the book of Luke, let's read this. 1:31 of Luke, Brother Daniel. And Mary told the angel, "How shall this be, seeing I know not a man?" And the angel answered and said unto her, "The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God." You see that? It didn't say straightforwardly that he is human. The human thing that will be born will be called the Son of God. The holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God, because he hasn't known any man. He said to the angel, "I had known no man. No man has laid down with me." But the angel said, to you, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Why will he be called the Son of God? Because with that will be born of Mary will come in the Spirit that was begotten by the Father even before the world was created. So it's very clear there are two births. He was born of the Father in the Spirit, and his human body was born of Mary in the human in the flesh, and therefore he has a human body. But it was only the human body that was paid attention to. They no longer paid attention to what came from heaven, from God, coming from the bosom of the Father, which in the Bible is called monogenes theos. Why monogenes theos? That is authentic. That's authentic scriptures, that he is the monogenes theos. And there is another document discovered called the Bodmer Papyri,
saying that what exactly was written in John is in the Bodmer Papyri, which is a group of 20 papyri discovered in Egypt in 1952. Who purchased them. The papyri contain segments of the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer, and Menander. The oldest P66 dates back to 200 AD. Ang lapit-lapit nito kay Juan. Most of the papyri are kept in the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. At doon sa nakalagay sa Bodmer Papyri, nakalagay din po yung salitang monogenes theos, or the only begotten God. Yan. Kaya pinapatunayan ng maraming ebidensya na si Kristo ay hindi gaya ng sinasabi nila na tao. Na para mapilipit lang, na paritong may laman, nasa Biblia na parito, nasa laman. Nang mangaral siya sa lupa, nasa laman siya. Ibig sabihin, pumasok siya doon sa katawang tao na ipinaglihi ni Maria, yung espiritong nanggaling sa sinapupunan ng Ama, na ipinanganak niya bago pa lalangin ang sanlibutan, yun ang nanahan doon sa katawang tao. Pinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Kolosas, kapatid na Daniel. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos, The fullness of the Godhead bodily. Ayan, maliwanag, no? So it is clear that in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, in the manifestation in the flesh. Let us read the English version of the verse, Brother Daniel. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. In him, the whole fullness of deity, ang kabuuan ng pagka-Diyos. The whole fullness of deity or divinity resides in the body. It is inside the body. And in other languages, in both Spanish and Portuguese, they're wonderfully translated. Corporalmente. Doon sa korpo. Resides in the corpo or cuerpo, the body. That's where the fullness of divinity was. In Greek, it says theotheis. Divinity or Godhead. The divinity or Godhead. Nandoon tumahan sa laman. It resided in the flesh. These are points that before I leave this topic as regards the Lord Jesus not really being human, always think about this, brethren. There are two beings. One is a spirit being, the one begotten by the Father, because the Father is a spirit, and what he had begotten is also a spirit. He was born before the world was created, and then when the last days came, he sent his son to be born of a woman under the law. Where is that? From Israel. His being is in the flesh. In them came Christ of according to the flesh, because he has a source that is not the flesh, but if it's according to the flesh, he is from Israel. That's why he is a Jew. I knew that the word of God is enlightening, but for you to be enlightened, you meditate with regard to this, brethren, because you know, because there's really a devil that blinds the mind of those who do not believe, so it will not shine on them the
Glory of the gospel of Christ, who is the image of God. He is the image of God. He was the one the Father was talking with when he was to create a man. Until here, thank you for following. Let us thank God through a prayer. Let us all pray. Panginoon naming Diyos, Lord our God, pangalan po ng iyong buktong na anak, in the name of your only begotten Son, ang aming Father, please sama-samang accept once again pasalamat mula sa our aming collective puso. thanksgiving from Sa our mga ganitong hearts. pagkakataong From nagkakaroon kami instances like upang this that makapakinig we are ng dalisay na acquiring salita so na that we can nagmumula sa hear your iyo pure sa mga words banal na kasulatan. coming from the Holy Salamat sa liwanag Scriptures. na Thank you nakikita ng for aming the mga puso clarity of sa pamamagitan ng our aming minds and our hearts pakikinig. can Pawaan mo po see sana through kaming listening. lahat-lahat, Have lalo na mercy po ang on aming all mga of us, kapwa-tao, Father, especially nasa unto our kasalukuyan ng fellow kanilang men pagsusuri, who are presently pagsasaliksik upang matutunan at searching malaman to ang katotohanang learn nagmumula sa iyo. the truth coming Kilala mo from po you. kaming lahat, Ama. You know us all, Kailangan namin ang Father. tulong mo We need sa your help, nakaraming sari-saring for there are so pandaraya sa aming many panahon deception in our na time, nagpapadilim ng kaisipan ng maraming mga tao. Ang aming pag-asa'y blinding the laging minds nasa of iyo. many people. Samahan Our mo hope is ang always aming mga in you, kapwa-tao sa and iba't ibang please be panig with ng our mundo fellow men in different na sa parts of kanilang the mga world, puso which in their naglalahad ng hearts totohanang they desire makapagsilbi sa to iyo at maging truthfully tapat serve you sa ipinapangako mong buhay na walang hanggan. and be worthy of your Habang may promise buhay of sana kami eternal at life. lakas, nakaloob We mo, pray Ama, that while we have sa lalong our madaling panahon strength sana'y and life that you buksan are mo ang aming giving mga us, puso't mga kaisipan please open our sa hearts and our pagkakilala sa minds iyong mga salita. in recognizing your Mapagpasya ang aming words mga puso that ng pagtalima sa banal na ebanghelyo na kailangan po namin upang ipamuhay, magkaroon kami ng pag-asang makapagtamo ng pangako mong buhay na walang hanggan. Pawiin mo nawa ang mga alinlangan, masagot ang mga tanong na mɔkpɔkpɔ si nye agbemavɔ la nasu mía si, na aɖe ɖikeke wo katã ɖa le míaƒe dziwo me. Míaƒe biabiawo woaɖo eŋu na mí, si be míayi edzi ase wò nufiafiawo, mayra wò dɔlawo siwo le afiawo katã, siwo le kpeɖeŋu wɔm, ale be wò nufiafia woasi to wò kpeɖeŋu kple nugbenukpɔkpɔ me, ne wòade luʋɔ siwo le ɖeɖekpɔkpɔ dim la gbɔ. Ake la, wò yayra siwo me míetsɔ míaƒe agbe kple míaƒe xɔse gblẽ ɖo le afɔku geɖewo me kple vɔ̃ɖinyenyewo me le míaƒe ɣi sia me la, míaƒe mɔkpɔkpɔ ƒoƒo enye be ne woe akpɔ mía ta la, akpe ɖe mía ŋuti la, ekema míanɔ dedie atso nu sia nu si aɖe fu na mí la me. Esia ŋutie míeɖo dzi ɖo eye nye míaƒe mɔkpɔkpɔ. Ake la, yra mía katã míede akpe geɖe na wò le wò tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔ me. Amen. Tanggapin po natin ang basbas, Azɔ mina míaxɔ yayrawo kple lɔlɔ si tso mía Fofo Mawu la gbɔ le dziƒo, amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ, kpakple mewɔwɔ ko la ƒe ɖekawɔwɔ, ese wòaɖu dzi ɖe míaƒe dziwo dzi, vevietɔ mía viwo tegbetegbe. Amen.
Ang mga members po ng Church of God International. Members Church of God International. Wala miakpam hana juto pokose masa nusɔsrɔ alo nusɔsrɔ chomia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo nu. Nu ka koŋ nye esia o nɔvinye amegbetɔwo? Mia asrɔ̃ nu atso nu si nye Kristo ƒe sewo, Kristo ƒe sededewo, nyanyua ƒe se siwo ɖo hena míaƒe yi sia. Ɖe nu ewolia nana le eme, ɖoɖo kɔkɔe eye gayɔyɔ kpe ɖe enu. Ɖe wɔwɔ ɖe Sabat la dzi le eme, ɖe wonye aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se be wogbe halãɖuɖua, kɔluwo kple bubuawoa. Mietsɔ kpekpe tɔxɛ hele mia kpem. Hele mɔ kpɔm be miawɔ ɖeka kpli mi ne didima le mia me be yewoasrɔ̃ esewo. Mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se vavãwo la, mia adze egɔme le eƒe dzinuenyilia ƒe ŋkeke 8 le eƒe sia me. Anye Ghana ƒe gaƒoƒoa nu wodi ga 11 ŋkeke ne dze dzi na mia katã.